بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome waxaan ku dari doonaa maanta tenniskeenii shanaad present continuous. Wuxuu muujinayaa wax hadda dhacaya. Expressing what's going on now. Ayuu wuxuu muujinayaa wax ka dhacaya. Formkiisu muxuu noqonayaa? Waa subjecti plus verb to be. Verb to be ga maanta ku baraya. Verb to be waxaa la yiraahdaa is ama am ama are. maxaa la isku yiraahdaa? Verb to be baa la isku yiraahdaa. واي أولوجي verb co verb وانا أولوجي ing واي هذا singular sentence جملة مفرد كأه محي قادنسا is حاجة plural sentence جملة جمع قادنسا are example is كانون معنا she's taking a lesson now she was subject تيجي is يضرب مفرد معناتها take نوع حيد is take نوع حيد وفعل كيكوبال أي إنتي بنقدرني a lesson no نوع object تيجي واي we are driving an old car وحنا قاري هوري he is teaching an English وحبريا English they are killing the cat وحيدين صدى I am playing football وحن عياري كبتي is he teaching an English وإذا السؤال مكلا قدقيا question mark ينسانو I am not playing football إنه عيار ما إنه بدأ way negative يضع we are not taking a lesson ما قالنا عشرة way عن مرة بعد كعليا صايرة خلاصية حتى بس يرى فضود محو نوشة present continuous وحموتشنيا وحيمكا داعية subject بلاس verb to be بلاس verb 1 بلاس ing وهي فهم كيسو حاجة جملة مفرد كأي قادته is جملة جمعنا أي قادته are تصالياشي سنوانا قصور شغني وحكمنا تصالياشي she's taking a lesson now he's driving a car they are killing the cat why I am playing football and is he teaching an English I am not playing football we are not taking a lesson waxaan ku rajeynayaa inaad si wacan u fahantay casharka mahadsanid